Hello everyone. Mwese We are so thankful to the Lord who has given us this chance once again to share the word of God. dushimiye Imana iduhaye akanya ko gusangira ijambo ryayo. Then let's pray, then we begin. Reka dusenge dutangire. Father, we thank you for this evening. Data turagushimiye umugoroba. We can see how you always take care of our hearts. Tubasha kubona uburyo buri gihe wita ku mitima yacu. You always prepare this time for us to listen the word of God. Igihe dutegura umwanya nk'uyu wo kumva ijambo ryawe. So once we are not standing before the word of God, we cannot know what's wrong in our spiritual life. Igihe tutahagaze imbere y'ijambo ryawe ntabwo twamenya ikitagenda mu buzima bw'umwuka. So Lord, you bless our hearts so that we can receive the word of God as it is. Nyagasani umugisha imitima yacu kugira ngo yakire ijambo ryawe ukorere. We pray everything in the name of Jesus. Sinze byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Today we are sharing from the book of Acts chapter 9 from verse 1. Reka uyu munsi dusangire mu gitabo cy'ibyakozwe n'ibice 9 duhere ku murongo wa mbere. Acts chapter 9, starting from verse 1. Ibyakozwe n'ibice 9 duhere ku murongo wa mbere. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru. And asked letters from him to the synagogue of Damascus, that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Amusaba inzandiko zo guha ab'amasinagogi y'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababoha bajyana i Yerusalemu. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I'm Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu urenganya. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. And when he journeyed with him, and the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagira umuntu babona. Then Saul arose from the ground. When his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. Sawuli arabyuka, arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Yes, we have read up to verse 8. Dusomye gushyika ku murongo w'umunani. So from time to time, people, they go astray. Kenshi na kenshi abantu bagenda bayoba. So, but we may think that the reason why people, they go astray is because they don't know the way. Rimwe na rimwe dutekereza ko igituma abantu bayoba ari uko batazi inzira. So, but once we think deeply, it is not that people, they don't know the way. Ariko itekereje cyane ntabwo ikibitera ari uko abantu batazi inzira. But the first step is because people, they trusted themselves.
ahubwo nuko abantu baba bizeye. So because once people trust themselves, they make a mistake, even they go astray. Igihe cyose abantu bizeye bakora amakosa kandi bakayabona. So if someone does not trust himself, Igihe umuntu atizera, so this person can check everything one by one. abasha kugenzura ibintu byose akamwe ku kandi. This person may have concerns. Uyu nguyu aba afite impungenge. So because of these concerns, this can make him to ask. Ibi bituma abasha kubaza. So once this person is asking, he can really know that this is the right way or this is the wrong way. Igihe rero abajije aramenya ati ni inzira nyayo cyangwa se iyi nibeshye. So, but when people they receive and trust their first dimension of thoughts to think that this is the right way, ariko abantu bizeye igitekerezo cyo ku rwego rwa mbere bakaba bati niyo nzira nyayo. so they cannot have the second idea to think about it or even to check. Usanga batagira ikindi gitekerezo cya kabiri cyo kugenzura. They trust their first thought and they follow. Bizera cya kindi cya mbere akaba ari cyo bakurikira. So actually, even in our spiritual life, that is how it is. Rero no mu buzima bw'umwuka usanga ariko bimeze. Because there is only one way for people to go to heaven. Ubundi hari inzira imwe gusa ijyana abantu mu ijuru. The only one way made by God. Iyi ni inzira yashyizweho n'Imana. So it means if you don't use this way, you cannot reach God at all. Mbese muramutse udakoresheje iyi nzira ntiwagera ku Mana. So it is not that we can just assume this way. Iyi ntabwo ari inzira ufindura gusa. So there is the instructions you need to follow and realize that I'm in that right way or I am not in the right way. Amabwiriza runaka ugomba gukurikira ukamenya iti inzira ndimo niyo cyangwa si yo. Yes, we have opponent who is Satan. Dufite uwo duhanganya niwe Satani. Because of this, he made many different ways. Niyo mpamvu agenda ashyiraho izindi nzira nyinshi. But it is not that those ways can take us to God. Ariko izo nzira ze ntibivuze ko zatujyana ku Mana. So those are wrong ways. Izi ni inzira ziba zikwiye. So it means those people who can use only one way prepared by God, rero abantu babasha gukoresha inzira yateguwe n'Imana. and they have to be sure the signs of that way. Bagomba kuba bazi neza ibiranga iyo nzira. But there is a problem people have in their spiritual life. Gusa mu buzima bw'umwuka hari ikibazo abantu bagira. So as they step forward in their spiritual life, they trust themselves so much. Igihe bateye intambwe imbere usanga batangira kwizera cyane. So some people, they follow the way of their ancestors, Hari abantu bakurikira inzira z'abakurambere, their parents, nk'ababyeyi babo, the ways of people they accept or they believe. cyangwa se bakurikiza abandi bemera uko abandi bizera. I was born, my parents using this way, it means this is the right way. Bakavuga ati kuva nkivuka iyi niyo nzira ababyeyi banjye bakoreshaga. This is the way of my ancestors. Iyi niyo nzira y'abakurambere. I believe and I trust this pastor, he may not go astray. I think that his way is the right way. Uyu mushumba rwose ndamwemera nizera ko inzira yariyo yo. This is the way which is being used by many people. I think is the right way. Ndakavuga ati niyo nzira ikoreshwamo inyurwamo n'abantu benshi ndumva ariyo ikuru. So those are the things which are in the minds of many people. Ibyo ni ibintu biba mu mitwe y'abantu benshi. This pastor, he preached the sweet words. I think this pastor is being used by God. It means he's in the right way. Bavuga bati uyu yabwiriza amagambo meza cyane bivuze ko ari kumwe n'Imana. So actually those are not characteristic we have to use to check whether this is the right way or not. Gusa ibyo ntabwo ari byo dukwiye kureberaho ngo tumenye niba inzira y'ukuri cyangwa atari ukuri. Because God has already given us the map through the Bible. Imana yamaze kuduha ikarita y'inzira muri Bibiliya. So once you have the map and you know to use it, you cannot go astray. Ufite ikarita uzi no kuyisoma ntabwo wayoba. So even if you may about to go astray, you can ask.
nubwo waba ugiye kuyoba ushobora kubaza. So sometimes I go in a place where I don't know. Rimwe na rimwe hari igihe njya ahantu ntazi. So when I don't know that way, iyo ntazi inzira I start to ask from the beginning. ntangira kubaza nyiri kure. So I may reach where I go after asking 3 or 4 people. ngera aho ngomba kujya maze kubaza nk'abantu 3 cyangwa 4. Because I have no idea about that way. kubera ko abantu batahazi. So when I ask people in that area, it's very easy for them to guide me and make me to arrive where I want to be. gusa iyo mbaje abantu bahatuye biraborohera bo kundangira nkagera aho njya. So today in the world of Christianity, people, they don't want to listen, even they don't want to ask, because they have trusted their first dimension of their thoughts. uyu munsi mu isi y'ubukristo abantu ntabwo bashaka kubaza kubera ko bamaze kwizera igitekerezo cyabo cy'ibanze. So they don't want to change. They don't need a change in their lives. ntabwo baba bakeneye impinduka mu buzima. So their focus is only one. usanga bahanze amaso ikintu kimwe. They cannot see the left. ntibashobora kureba ibumoso If they are focusing on the right side. igihe bari kureba iburyo. They don't want to focus on the left side and the right side once they are focusing on the left side. Right side. igihe amaso yabo hanze ibumoso ntashobora gukebuka ngo barebe n'iburyo. So, but we can see that when we read the Bible, not few people went astray, but many. ariko dusoma Bibiliya tubona ko atari abantu bake bayobye ahubwo ni benshi. Because the Bible shows that there is the wide way, and this way the end of it is destruction. bitwereka ko hari inzira ngari kandi amaherezo yayo ari ukurimbuka. So how many people are in that wide way? hasi iyo nzira ngari ibamo abantu bangana. Bible says that there are many people who are there. bivuga ko harimo abantu benshi. But we need to ask ourselves, what is the mind of these many people in the wide way? tuba tugomba kwibaza ngo se imyumvire aba bantu bari nayo muri iyi nzira ngari ni iyihe. So they are thinking that we are in the right way and we are heading to God. burya nabo batekereza bati turi kujya ku Mana turi mu nzira nyayo. God is happy with us. Imana iratwishimiye. So this is what they are thinking. niko batekereza. So even though Bible says that many people they are going to hellfire without knowing. nubwo Bibiliya ivuga ko abantu benshi bajya mu muriro batabizi. So people they don't have the second idea, the second thoughts to think about it, to think about the spiritual life they are living today. abantu ntibagira igitekerezo cya kabiri cyo kwita ku buzima bw'umwuka wabo. So that is the reason why finally people will find themselves in the hellfire and the last day. niyo mpamvu uzasanga amaherezo abantu bisanze mu rutazima. So it is not that God prepared people to perish, because the hellfire is for Satan and his angels. ntabwo Imana yigeze itegura abantu mu rutazima kuko yabiteguriye Satani n'abamarayika be. So, but the reason why people will perish is because they trusted themselves so much. igituma abantu bamwe bazarimbuka ni uko biyizeye cyane. So now you see people in the right way, people in the narrow way. Bible shows that those people they are righteous, they are holy as God is. abantu bari mu nzira ifunganye y'ukuri bivuga ko bari abakiranutsi. So these people they have the holiness of God because they are heading to God. aba ni abantu bafite kwera kw'Imana kandi baba basanga Imana. So if people are not holy, they cannot be accepted by God. abatera ntibashobora kwemerwa n'Imana. So those who are holy, those who are righteous as God is, they are those to be accepted. abera kandi bakiranuka mu maso y'Imana ntibibasha kwakira. So how can those people be holy and righteous as God is? abantu bazaba bakiranutsi bere nk'Imana gute? So the reason why they are righteous, they are holy as God is because they were they received the holiness of God. bagira abakiranutsi bera nk'Imana nuko bakiriye kwera kw'Imana. So it is not that they did a lot of works for them to be righteous, to be holy. ntabwo bivuze ko hari akazi bakoze gahambaye ngo babe abakiranutsi. So they just received the righteousness of God. ntabwo icyo bakoze ni ukwakira gukiranuka kw'Imana. How did they receive the righteousness of God? ese bakwakiriye bate? So at the day they realize that they cannot make this righteousness of God, they receive it
for free. umunsi batawe ko badashobora kwihangira gukira kw'Imana bakwakiriye ku muntu. So after receiving this righteousness of God, they became righteous as God is. bamaze kwakira gukiranuka kw'Imana bahindutse abera n'Imana. So now they are bold to speak that we are holy as God is. niyo mpamvu bashira amanga bakavuga ko bera nkayo. So since they have this liberty, this freedom in their hearts, they are free to go to God. kubera ko bafite umudendezo baba bahokeye kujya imbere y'Imana. But once you check today's people hearts, ariko iyo witegereje imitima y'abantu b'iki gihe, so they say no, we can only be accepted by God when we avoid sin in our life. baba bati reka rwose Imana yatwakira igihe twaretse gukora ibyaha. So if we quit sin completely, that is when we can be accepted by God. duhagarika gukora ibyaha burundu nicyo gihe Imana izatwemera. So that's why we have to fight sin against sin day by day. bati rero tugomba kurwana n'icyaha umunsi ku wundi. So this is how many people they think their mind. niko abantu benshi batekereza. This is the way people have followed until now. iyi ni nayo nzira abantu bakurikiye kugeza ubu. So they think it is the right way. ahubwo ko ari inzira y'ukuri. If they sincerely ask the forgiveness of their sins, they think that God is happy, very happy with them. iyo basabye imbabazi z'ibyaha bakomeje babumva Imana ibishimiye. But who can ask forgiveness of sin? hasa ninde usaba imbabazi z'ibyaha? And how they know that they are forgiven once they ask forgiveness of their sin? ubundi se babwirwa n'iki ko baba bari iyo basabye? Actually, this issue is not written in the Bible. ubundi iyi nzira ntabwo yigeze yandikwa muri Bibiliya. But it is the way the devil made for us so that we can perish. ahubwo ni inzira Satani yashyiriyeho abantu kugira ngo barimbuke. So even people, they live spiritual life as if they don't think that the devil who deceives them. abantu baba ubuzima bw'umwuka badatekereza ko Satani yabashutse. So even though they live with the strange thoughts, they think that these are for us, these are from us. nubwo abana n'ibitekerezo bidasanzwe babumva ari ibitekerezo byabo bwite. So they cannot imagine how the devil, how Satan works in the hearts of people. ntibajya batekereza uburyo Satani akorera mu mitima y'abantu byabashoka. But what I want to talk about is that the way of God is clear. gusa icyo nshaka kuvuga ni uko inzira y'Imana iba isobanutse. So from the beginning we were separated from God because of Satan. turi abantu batandukanye n'Imana bigitangira kubera Satani. After we were separated from God, we started to live our own life, nyuma yaho twatangiye kubaho ubuzima bwacu bwite, trying to do everything by ourselves. tugerageza kugira ibyo twikorera. So when God saw this life, He could see how miserable we were. Imana yitegereza ku buzima yabonye ko duteye agahinda. Because everyone in this world was living in deep darkness. abantu bose mu isi babaga mu mwijima w'icuraburindi. Everyone was being dragged by Satan, by darkness. abantu bose bari bashorewe n'umwijima. So even though people were struggling and fighting against this darkness, which is sin, no one could overcome it. nubwo abantu bagerageza kurwanya umwijima aricyo cyaha ntawabibashije. So because of this, God made a new way for human being. ibi byatumye Imana ishyiriraho umuntu inzira nshya. So the new way created by God is Jesus. inzira nshya yashyiriweho umuntu Yesu. How did Jesus become our way to go to heaven? ni gute Yesu yaduhindukiye inzira itujyana mu ijuru? So Jesus was in heaven because he was the begotten Son, only begotten Son of God. Yesu yahoze mu ijuru ari umwana w'ikinege. So Jesus had no sin. acyari afite, He was pure. yari uwera. So but he left heaven and he came here in the world. ariko yavuye mu ijuru aza mu isi. So it means coming from heaven, it means was coming to reconnect this world and heaven. ubwo yazaga mu isi yaje kugira ngo yongere yunge Imana n'abari mu isi. You see, in the beginning, God as human being were one. You are connected. ubundi mbere umuntu n'Imana n'ubundi bari umwe. So, but after this separation, they were disconnected. ariko bamaze gutandukanywa babaye babiri. But Jesus, he came to repair and to fix this
this disconnection, yesu rero yaje kugira ngo akureho uko gutandukana, so that man and God can become one once again. nifuza ko umuntu n'Imana bongera guhuzwa bakaba umwe. So this was only the mission of Jesus. ubu ni bwo butumwa bwazanye yesu. Yes, Jesus performed miracles, he did wonders, ibyo yesu yakoze imirimo n'ibitangaza, but the first mission of him was to connect man to God again. ariko ubutumwa bw'ingenzi bwamuzanye kwari uguhuza umuntu n'Imana. So how this could be done? ese byabashije So gukoreka? Jesus came in this world being ready to die, yesu yaje yiteguye no gupfa, because only blood was able to connect man to God once again. kubera ko amaraso niyo ashobora guhuza umuntu n'Imana. Only blood of Jesus was able to do this work. amaraso ya yesu yabashije gukora uyu murimo. So it means for Jesus to die, this was not surprise for him. ariko yesu yarapfuye, ntabwo ari ibintu byamutunguye. So he came from heaven knowing that I'm going to die. ava mu ijuru rwose yari abizi ko agiye gupfa. But there was faith to believe that after I die, I will resurrect. gusa yari afite kwizera ngo ninapfa nyuma yaho nzazuka, The death will not hold me. ntabwo urupfu Continue. ruzamumara iteka. So that is the reason why when he came in this world, he was trying to make people realize that I'm the one to die for you. impamvu yazaga mu isi yagerageje kubwira abantu ko ari we uje kubapfira, I'm the one to release you from the power of sin, the power of death. ko ari we uje kubabohora mu ngoyi n'imbaraga z'icyaha, imbaraga z'urupfu. So when we read the Bible, we can see that when he died, he was resurrected on the third day. iyo dusomye biba tubona ko yapfuye ariko ku munsi wa gatatu akazuka. So when he resurrected, it means we were resurrected together with him. ubwo yazukaga bivuze ko natwe twari tuzuranywe nawe. So it was useless. It would be useless if Jesus would come and stayed here in the world and go back into heaven without dying. iyo yesu aza akibera mu isi nyuma agasubira mu ijuru adapfuye, byari kuba ari imfabusa. But his death is the fact to believe that before God we have no sin. ariko urupfu rwe ni ikimenyetso kitwereka ko nta cyaha tugifite. So not only his death, also his resurrection. His death and resurrection. si urupfu gusa ahubwo no kuzuka kwe. So since God was resurrected, this is our victory. kuba yesu yarazutse kuko ari ukunesha kwacu. So we have the reason to be joyful, the reason to be happy. niyo mpamvu dufite impamvu zidutera kwishima no kunezerwa. So the resurrection of Jesus has made us free before God. kuba yesu yarazutse ibyo byatumye duhinduka imbohoro imbere y'Imana. So because of this, God calls you righteous, he calls me righteous and the holy people. iki ni cyo gituma Imana inyita umukiranutsi, nawe akakwita umukiranutsi. But why people do not believe this? ese kuki abantu batabyizera? So they are still expecting something from them. hari ibindi baba biteze muri bo. But when you read the Bible, God destroyed human being. hari ku isomero bibona ko Imana yakuyeho umuntu, Because man is nothing before God. imbere y'Imana umuntu ntacyo ari cyo. He was corrupt 100%. umuntu wangiritse 100%. So it's a man who can do something good before God. ni umuntu utakora icyiza na kimwe mu maso y'Imana. So this is what many people do not understand. ibi ni byo abantu rero batumva. How can you say that we cannot do good before God? ese wahangara kuba gute ko nta cyiza twakora? But for us not to do something before God, it is not a shame at all. ariko kuba nta cyiza twakora si ikintu giteye isoni. Because this is how we became after man sinned. kubera ko umuntu yakora icyaha ko niko twabaye. So we cannot change this fact. ko n'ukuri tutahindura. It is something we need to accept. iki ntabwo tugomba kwakira. We became corrupt until God cannot see something good from us. twarangiritse ku kigero cya Imana nta cyiza tubonamo. So people who acknowledge this, they are those who can also accept the works of Jesus on the cross. abamenye ibi nibo bemera n'imirimo Yesu yabakoreye ku musaraba. So many people, though they are Christian and they go to churches, abantu benshi nibwo ari abakristo bajya no mu rusengero, but many they are in the wide way.
ariko abenshi bibera mu nzira ngari. So these people, they think that people who will perish, they are those who commit sin and don't repent. Babatekereza ngo abazarimbuka niba abandi bakora ibyaha ntibabisabire imbabazi. Because they are not sorrowful because of the sins they did. But if you commit sin and you ask forgiveness of sin, God can see this sorrow in your heart and forgive you. So these are people who are not different from those who don't accept the resurrection of Jesus. Because those who don't accept the resurrection of Jesus, they are still sinners. Even though those people, they speak the resurrection of Jesus verbally, but in their hearts they have nothing to do with the resurrection of Jesus. So because God sees our hearts, He can see how we are antichrist also. So those are people who are antichrist, those who are still sinners even today after the death of Jesus. Because for not believing this fact that after the resurrection of Jesus their sins are forgiven, it's because in their hearts there is something else. They have no faith to believe the blood of Jesus. So no Jesus you can find in their hearts. But in their hearts it is still filled with their thoughts, with their imagination. They have nothing to do with the word of God. So if people do not realize the works of Jesus on the cross, at the end they will perish. So our Apostle Paul in the beginning was the zeal, he had the zeal of God. So in his heart he could think that I'm doing well in my spiritual life. So he couldn't accept the death and the resurrection of Jesus. So that's why he could fight against people who could testify the resurrection of Jesus. There is no one who can resurrect. You find those people and you beat them, even you kill them. Those people, they are making others to go astray because you don't believe such God. So we believe that once we keep the law, our God will be happy with us. We have to believe and keep every single word written in the law. But those people are saying that just believing is enough. How can we believe someone? How can we believe someone who was resurrected yet he didn't? They are lying, they are deceiving people. So Apostle Paul was the first person to threaten these people. So we read this chapter 9 about his story. So this time Bible says he was heading to Damascus. When we read verse 3, Bible says, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. So actually Apostle Paul could think that I'm in the light of God. But now the light from God was able to appear to him. So when Apostle Paul met the light from heaven,
ubwo Pawulo yahuraga n'umucyo uturutse ku Mana. This when on the first day in his life, he realized how he has been living into deep darkness. Ku nshuro ya mbere yaje gutara uburyo yabaye mu mwijima w'icuraburindi. Because when this light from God shone around him, ubwo umucyo wamuzaga imbere. Verse 4 says, then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Wakandaravuga ngo agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, ndenganiriza iki? And he said, who are you, Jesus? Who are you? Who are you, Lord? Then the Lord said, I'm Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Ramaza turinde mwami nawatsindi Yesu urenganya. Yes. Verse 8. Bible says, then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damascus. So what you want to say when Apostle Paul met the light from heaven? This is when he discovered how wrong he was. So Apostle Paul was able to change automatically. So he put down everything in his heart. Actually, Apostle Paul was a bold person. He was a strong person. But when he received this light from God, he became a weak person who can even walk by himself. So he became a person who only have to be guided. This is the way you pass here and you pass here. His ambition and his plan were crumbled down. So for the first day he was able to listen the voice of Jesus. So when he received the voice of Jesus, he changed his mind completely. When we read the testimony of Apostle Paul in the book of Philippians chapter 3, so we can see that Apostle Paul discovered how man can only be justified by faith to believe in Jesus. So only faith to believe in Jesus can make someone righteous. Not because of the works we do, but only faith to believe in Him. We can read about his testimony. Philippians chapter 3, verse 7, from verse 7. But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered for the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Ubwo ndahamba ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. And be bound in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is from faith in Christ, the righteousness which from God by faith. kandi mbareke ko ndi muri we, afite gukiranuka kwanjye kuba mu mategeko,
ahubwo rufite kuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. So we can see here Apostle Paul discovered clearly the difference between righteousness by the law and righteousness by faith, to believe in Jesus. Tubasha kubona ko Pawulo yabashije gutandukanya neza gukiranuka kuzanwa n'amategeko no kuzanwa no kwizera Yesu. And he counted this righteousness by the law as rubbish. Nyuma gukiranuka kuzanwa n'amategeko yahise agufatamo amasi. He threw it away for receiving this righteousness by faith, to believe in Jesus Christ. Kugira ngo yarakujugunye kugira ngo yakire gukiranuka kwa Yesu guheshwa no kwizera. So when Apostle Paul stood before God with this righteousness by faith to believe in Jesus Christ, nyuma Pawulo guhagarara imbere y'Imana no kwizera yakiriye no gukiranuka yakiriye kubwo kwizera, he became the child of God. yabaye umwana w'Imana. So he was no longer boasting himself to be the child of Abraham, yongeye kwirata ngo ni umwana wa Aburahamu, but he realized that through Jesus, that's when I can become the son of God. ahubwo yatahuye ko binyuze muri Yesu aribyo byatumye aba umwana w'Imana. So this is how Apostle Paul reached the victory by Jesus. uko niko intumwa Pawulo yageze ku kunesha binyuze So and this is how he changed everything, and he started to teach this way of Jesus. uko niko yahinduye byose atangira kwigisha inzira ya Yesu. So whenever I teach the gospel, preach the gospel, what we want is people to reach their end so that they can believe in Jesus. igihe cyose tubwiriza ubutumwa bwiza tuba twifuza ko abantu bagera ku iherezo ryo kwizera Yesu. So once they believe in Jesus, igihe abantu bizeye Yesu they cannot be shameful on the last day. umunsi w'amateka ntibashobora gukorwa n'isoni. So I hope we check the Bible. If surely man can be justified by righteousness by the law, or righteousness to believe in Jesus. ni igihe ko twagenzura muri neza nimba ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa se ari ugukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu. If you discover that God emphasized the righteousness by the law, please you follow it. Nubona Imana yarandikishije ko tugomba gukurikira gukiranuka kw'amategeko uzagukurikire. But if you realize that Bible and God emphasized the righteousness by faith to believe in Jesus Christ, please you change your mind and you receive it. ariko nusanga Imana muri Bibiliya yaritaye ku gusobanura gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu, nabwo uzahindura bari gukurikira. I hope as God changed the life of Apostle Paul, who was Saul, can also change your life. igihe ko Imana yahinduye ubuzima bwa Sawuli ariwe Pawulo yahindura n'ubuzima bwawe. So Saul was not a person who was just committing sin and do everything however he wanted and living the prodigal life. Sawuli ntabwo yari umuntu wiberaga ubuzima bw'uburara akora ibyaha yishakiye. He was a man who was religious. yari umuntu wiyeguriye Imana. He was so much religious. He was doing the work of God. yari umunyedini cyane akora umurimo w'Imana, But however, he was in the wrong way. ariko yari yarayobye. So when he realized how wrong he was, God was able to guide him the new way. yataboraga ko yayobye nicyo gihe Imana yamuyoboye mu nzira nshya. So I hope God can change your life in the same way. ngiye ko natwe Imana yahindura ubuzima bwacu. So I will speak by here. Let me pray. dusenge dusoreza. Father, we thank you for this evening. Data turagushimiye umugoroba. We are people who cannot discover the right way you prepared for us. abantu batabasha gutahura inzira nyayo waduteguriye. So that is the reason why you have given the church, so that through the church people can clearly understand the heart of God. ibi byatumye duha itorero kugira amize mu itorero abantu babashe gutahura umutima w'Imana. Through the church people can be connected to God once again. mu itorero abantu babasha kongera guhuzwa n'Imana. So I hope you give many people the thirst to listen the word of God.
ngiye kubaha abantu benshi inyota yo kumva ijambo ryawe. So once people's hearts are full, they have no hunger to listen and follow the word of God. Iyo imitima y'abantu yuzuye usanga batagira inzara n'inyota byo gushaka ijambo ryawe. So please, you empty their hearts so that they can have the time to listen the word of God. Rero usibye mu mitima y'abantu ubusa kugira ngo bagire inzara n'inyota byo gusonzera ijambo. So once they listen the word of God, allow them to discover how wrong they are. Kandi mu gihe bumva ijambo ry'Imana wemerera abantu gutahura uburyo bibeshye. So that they can receive this righteousness by faith to believe in Jesus. Kugira ngo babashe kwakira gukiranuka kubwo kwizera bizeye. We pray everything in the name of Jesus. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. Murakoze cyane. See you next time. Nawe utaha.